mata jatuh balina di rantau denai lasan sai banyambung hidup di ate galombang kok tiba anginan kencang kamano denai tempe dan nanti malam kataran kiranya bulan nanti ada lasan sai badan dan surang angin malam dan sampai kahan kamano denai kabatengang sanak saudara nan jauh di kampung. Oi angin laut tolonglah denai di rantau sampaikan pesan denai kau ke orang kampung kabakan denai lasan sai hidup di rantau orang kampung kabakan denai lasan sai di ayun galombang rantau. Di rantau denai lasan sai banyambung hidup di ate galombang kok tiba anginan kencang kamano denai tempe dan nanti malam kataran kiranya bulan nanti ada lasan sai badan dan surang angin malam dan sampai kahan kamano denai kabatengang sanak saudara nan jauh di kampung. Oi angin laut tolonglah denai di rantau sampaikan pesan denai kau ke orang kampung kabakan denai lasan sai hidup di rantau.